Hi there, Sanbunani Molweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. Friends, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Semba inezingane zesembu sikhuluma ngosinewe guys siyayixoxela le video ayikho serious manje ngikhulume ngama TV shows kokunye akubi serious ngisuke ngifuna siyihlekele nje izinto esibuka lapha ku TV nithini kodwa usine sedaza inkani waze wayidaza inkani usine lapha ya ku interview makuvela le phathi yokuthi yena noMangabe bashayisana kanjani asilwi ke guys ungayithatheli ngomoya ophezulu le ndaba manje niyabona ukuthi Sithemba sekho lula ubaba uMseleko nje ube ne meeting ye role ukuthi usine udla i role lesikhaftin Mangabe beshiya role le role ezohamba nayo ngoba eyesikhaftin usineke uthi ke ufika lapha endlini kaMangabe uthi ke usisi noma uma lo sizayo ucela ukuthi azenzele ukudla yena khona isinkwa ne roll ushisa kusine sathi roll kanti le roll le uMangabe uzoyiphatha sebephambana lapho manje la kule channel bayakhuza ukuthi house ne ususine phela angithi yona ireality. Wait guys, usine uthi yona ireality. Kahle kahle usine ufuna ukusitshela ukuthi ireality ikhona kodwa akusiyo lesibona ku TV. Okay, sayibona leyo. Kodwa nakho ke guys, yabo eye role yona noma ingehindle. At least akusiyi indaba enkulu ukuthi yabo mhlambe ubhadlaze into enkulu sesithi hayi wena sine usunika amahlazo asekhaya at least yabo into encane nasi futhi into esingathi hawu iyenzeka wesine nasi sike sithethizwe yabo ukuthi wadlele nama chips ngoba izingane zizophatha ama chips uthola ukuthi uhala wawavula kanti isikhaftin seyingane kodwa guys yayisifikelani kumseleko no sine nayo unenkani hayi usine uthi usineke uma ke esezwa ngoba bomseleke sekhuluma indaba ye role yena wavela wathi ukuthi ngeke sangene usena wathi ngeke sangene endlini kaMangabe yabo inhliziyo ziyafana la guys ngimxoxela kodwa at least akusiyi into enkulu esingathi hawu wena sine amakhaya namakhaya anezinto zakhona okuhlala phezukwazo o into ezihlazo kangakanani mina nje ngibuka ukuthi usine yena ubecabangani ukuthi asixoxele le ndaba because masilapha ku YouTube channel iziwa abantu abaningi angazi kodwa nje ungichaza mayise siphela yini inkinga ngoba iyona ireality le uthi ke futhi lethu into engibambayo mayikhuluma ngoMangabe kunakho ukuthi sicishe silingane akasho ukuthi uma uMangabe kunokuthi nje sicishe silingane nangendlela futhi asho ngayo ukuthi uMangabe wamceba kumseleko weza esebuza umseleko uthi ke angazi ukuthi umuntu kababa kodwa nje usho into elapha akasebenzisa ukuthi uma umseleko ke uthi kusine lapha ya egcekeni kusekhaya ayikho indlu angazongena kuyona nekhumbula lento ade sibanga eqaleni leya yengane ukuthi usine wehla waya lapha ya endlini esezansi kwasikuba khona abanye basephela ngesingisi ngoba masenthathe singisi nisifaka la kithi ave sibhedi isingisi kwaba khona la bese phela awukwazi ukufika endlini yami ekhaya ekhaya so besixoxe leyo ndaba leyo ngoba yini ngisuthile ama comment eni sayibona yosine siphume kuyona neyama siblings mina sengithuswa ama comments eni we guys ngisho le yasine nama earphones nokuthi ke udade omncane ubefaka ama earphones usinema ekhona ake sisuse kubo we guys bubuke sisizolungiseka singakufaki ubuthakathi nayo yonke lento enishoyo we guys asikhulanga nithina ngokufana mina yazi ngisola mina ngithi mangilalela la ezinye izinto enikhuluma ku TikTok noma ku social media ngithi cha thina sakhula ngendlela efanayo sakhuliswa wogoga babesitshala nabo besixoxela inganekwane sibuka iTV
noma silalele iy'tori zakuKhozi sidle ndawonye mase sekusebusuku siqala iculo sithandaze, uyabo. Sinaleyo nto leyo. Siphumephi lesi singisi lesi? Lesi singisi lesi sokuthi ningahlala egcekeni elodwa wena ungakhulumi ngoba awufuni ukukhuluma, ungasho futhi isizathu sokuthi yini. Siphumephi lesi singisi lesi esinobu-introverts? Hayi, shiyani isingisi isingisi akusona esithu. Amamuthi vele azoba khona. Uma ungekho right isho ukuthi awukho right. Uma ukhona into obhizi ngayo isho ukuthi ikhona into ebhizi ngayo. Siyazi ama-2K onke ayafana. Baphila la efonini, baphila ngama-earphones. Kodwa-ke siphumile kuma-2K, mina ngiza kini enizama ukujustifya into engeyinhle, niyenze ibe yinhle, niyifake ushukela ukuze izothesta kamnandi. Hayi. Iy'ngane zandawonye zizohluka vele iy'ngane zandawonye ngokwenza nangemfundo, kodwa nje usisi wakho. Ningahlezi nibona umoya wokuthakatha njalo guys, nibona umoya omubi, kanti nifakwe yini la esenikhona? Hayibo, ama-comments ayathusa. Omunye uthi nje, you can't come to my house unannounced. Ulindele ukuthi kini cha, ningabelungu nina ngeke. Ningabelungu senginibambile into yenu. Shuthi ngeke sazwana vele nani. Sikhuluma nje. Hayibo guys. Hawu. Ngisho bekuthiwa nikhulele elokishini besihlangana nje ndawonye. Naselokishini lapho benihlangana ndawonye kusoyidlana ukukhula. Ngiya-understanda kodwa kokunye eminye imindeni u-toxic. Kodwa ngikholwa ukuthi yonke imindeni injena. Ngoba lama-comment nje kuqhakamba ukuthakatha, umona uzobafakela uphoyizeni, uzobabulala bonke. Hayibo, le micabango emibi kanja musukuphilisa izinto ezi-wrong. Into yama-siblings nje bayayibanga into ewubali ukuthi bobabili bebe nokuqonda ukuthi omunye unje nomunye unje, ukuze kungabi negephu ebankulu ngento ewubala. Hayi, komsele kwabiza i-meeting guys, wayibizela i-roll. Yabo ukuthi isithembu si-wrong kanjani? Hhayi, isithembu sabantu baso. Indaba yokuthi nje yafika kumseleko. Umseleko usebiza i-meeting, uSinene, yabo uSinene unenkani. uSinene uthi-ke nje shuthi la ngeke sangena-ke kuleya ndlu. Hhayi, uyabona futhi le isihamba nokuthi sicishe silingane. Ngoba phela uma emthatha njengomuntu omdala nomama wakhe, ubezobona nje ukuthi hawu, ubala lolu ukuthethiselwa i-role, yena usefuna ukudikila. Kodwa kunesizwa edliwa yini ngempela i-stress sasemsebenzini ukuthi sengaze we guys, ayikho into ebuhlungu njengokuthi u-stress womsebenzi uphindelela ngakhona ngakusasa futhi uphinde ubuyele ukufanele kube right, ubuye emsebenzini. Ngithi abafuna ukuthi ugowe khona, emsebenzini bazokuhluthula behluthula inhliziyo, kodwa kuthiwa yiba professional, ungakhali ngisho ukukhala ngoba waqala wabonakala uba emotional. Sebezothi mhlampe-ke awukho fit kanjani. Usuzahlala ese-stress sasemsebenzini uzosifaka ekhaya usuthethisa iy'ngane ezingenzanga lutho. Beliyini ngempela i-role, kodwa-ke at least guys yindaba ye-role. Yabo ukuthi kube manje usesibhadlazela izinto eziyamahlazo, nathi sesithi hayi cha awukhule. Iy'ndaba zakini hayi ukuthi siyihalela ngempela, sisuke sidlala thina. Phela sibadala guys, sisuke sidlala, kodwa siyabona ukuthi i-reality yona-ke isele emzumbe. Niyabo? I-reality isele emzumbe. Mase siba ne-TV show kuMzansi Magic. Mase nixabanaye angazi ukuthi nje senibangani. Hayi, umile uSinene ukuthi akangavinjwa ukukhuluma ngoba manje usesinika i-reality, hayi indaba yekhamera. Siyakuzwa Sinene, kodwa-ke ungavumeli ukuthi udumo, ngoba siyabona ukuthi hayi lo nyaka lo uza noSinene luqhathe nekhaya, ngoba ekhaya la uphindela khona kubazali, kubo mangwabi. Nento elungisekayo iyalungiseka, i-role
awuwonga sagijima ngano nasi neyothenga ama-roll noma awu-8 noma awu-10 usuzo yo ngiyaxolisa yazi guys ngihlekiswa yini bebezama ukumvala laphaya kwi-channel usine uthi cha ufuna ukisho lento engathi ngangayithatha-ke kabi uma ngabe naye ayithathe njengoba siyihleka mina sengijahe u-season 8 ngengizwe nakho lokhu uthi le 2 hayi bo abazali nje kuyena uthi le 2 yo usineba kwethu kodwa into engiyibambile ukuthi unenkani and enye into laphaya kwi-channel bebengamchazeli kahle eminye imibuzo bevele evume leli gama alizwile kodwa ngi-enjoyile bandla i-interview yakhe part 1 no part 2 even upart 1 ayikho into engiyizwayo yazisinda mhlampe yimi guys toxic noma ngimini even upart 1 ngilalelile nje ngangayizwa into ukuthi hawu ngoba nale eyamama hey guys awukho umndeni othi kudlule ilunga lomndeni emhlabeni basheshe bamkele noma basheshe nje be-understand leso simo kuba nzima guys. Mina ngikhumbula dala bengise-high school komunye cousin wami kwathatha isikhathi yabo esencwatshiwe sekudlulile ngibuye ngingakholwa angazi usakwenzakalani ekhanda lami lowo umuntu osuke uclose naye kakhulu kwathatha isikhathi yabo ikhona into ebanjalo ngisho umuntu umbonile wakini elapha eboxini kodwa nje kube naleyo nto leyo ukuthi hayi iphupho leli ayikho lento hawu waguliswa into elilodwa washona uyabo leyo nto asijwayeli so angiyitholi sengathi indlela eze ngayo ngoba kuwusine useveza ukuthi mhlambe kunokuthakatha ukungasheshi ukamukela akujwayeleki guys akujwayeleki. Ngiyabonga i-support le video lena ayikho serious Nkosami ningaxabani nami angixabani nani usayixoxela nje next week ngishilo ukuthi ngizozama ukuqonda-ke sikhuluma izinto eziqondile leli sonto sizoba sizolivala ngaloshuni lo wokuhleba. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede bye.